dia lam bakla ba Ardent basta yung mat na kran siya bakat unien dong syo unien tu bersarap ding khange ke jindo unien bersarap ding khange tak bangsa ke jimpin kami balsuang ba kane kata kane ka sokar ka bakumi ka bakuntai kem buram syo ini tak kita Seng ya ka parti balai kelas se manu Seng ya ka parti NPP belan buram jami le Purno Sangma Speaker jangka Loksabha MP jangka Loksabha tu bapli belalai belia saat nak buka kijong ni ke depan hangkai na parlimen handai balai kita no handai de kini apa kita dah Mynno kisno ga maki kena ban wen lagi kita kijinge jong kali ka jela ka jong ni ba na kwa ban bo jing keliru bahang teh hanong krem dan su bedok mana-mana kalau puram bikin hanong krem dan su ki bedok Lada ga den ula ban berhati khong ya kijing dok ya kata kijing dah sini khmat le sho na po konsensi de jong si bagi kento ke baro kini ki lai ngot ki MLA jong ka BPP tak sho ki konsensi de jong Kini kedai ke polisi terekam ke bertemai jangka sorkar MDA oleh lam dari Seng NPP. Bagi tagalong, bagi kinu ki skim lagi projek bagi sorkar ke Aish di Snong lagi hima. Kedai ke sorkar lingba kita terekam juga ki ban lek ban inaugurate ban play ban penya iki program baru yano ban khot yano ban num khot. Di Snong hima kinong tang kinong penlum pai bang kani ke jingle juga sorkar kala penher dor ki borsnong bagi bor hima namar ka jikwa burung palat jongkai kani ke jingle kai srin kumbu briu beruspa u bali ban ISR haka longi ke beduk bat onde kila dep kila shet bat kila peni kim don bor banya pamhi banya samhi Neri kau beruspa ban sam yang di market kot di banyo. Kata kadai ke polisi terekam ke kemai jom kan sorkar MD Kublish.